langa am hai rizak tongo norok 3 days ni bisingo norok abono riklang mane engka hambai hai no hai sini kom thngnai rokno ojorna ya riklang Belefin hambai maya pharo chini secretary no nangkukmani ko bono saiklang thangmani bagai Hari sing tapok chini o pal resabai batalemong no kholonan bakak thanglai sanai ang koinai chini JPPC ni assistant secretary Sir Reverend Molendra no surmani bismiti obono kholonan bagai Hari sing joto pal basalen ang sudah singkaitor chini subrai mano mozara bala hambai tamka ponung sono lai thana hokong mukre ka hamloi tini sal ka ham kusung sono man bagina no bala hambai kaito no bala hambai tamka apa semboro kha bai tomoni jaro chini goida rokno kaito nun control khai nun sono jara ka hamka subrai no bala hambai Apanama hambai tini mo o jara kaham nungsuna reka tabo paithak phasimo nungsuna tuwi phaika sini competition 9 circles kaito nung joto koirakna nung subaka te joto present khlainara nung subaka te hamari khaike abahike kaito subrai sinmo jarawo chinsak mang pholano min khayapro kaito sin o Sungsaro kaito sing competition sini sakno sini spiritno tego nungsino kusukoti sani barisi kaito o sungsani a sokat abake prize abu musawiya thiaba kaito sini bagai molbrumni bagai khatijak a sokat abu sesna sinato hunda kaito nini thani apro ningjoto tinaro participate khainarana hamare kedi tinara joto delegate soman hamare kadi sing sal sapungo kaito nin kokhebeke sing tirmi kamani bagai te joto program items nin thani apro kaito basang jarabo sini khulma panna tomo a jarabo nin sini logi tongi sugainana hambai abahike tini o panna konthanar kon sugamani bagai borni bisintike naithok klai nin paithak khajingo tuwi khimen bagai nin bala hambai Katangkai itu nili thani waya poro abahike sing discipline klai tinini o baskani pandar mabo sing joto oro khane rok sing ini kok khanawi sing tongimani bagi kai to nung suno subari nini pholabe ke nung suno lik khadi babak ni thani apro jisu nini moisana amen amen
starting promotion number. Signature DR01 J3777. Signature DR01 AM1923. DR01 AB0598. DR01 A3780. Signature last DR01 A301717. All milestones are remarked and also milestones. Like the starting channel. Parking Hayotlangi Thangnan Bagai Beljagon DR01 AC0357 All Malpur Bahana Parking Jonatlangi Thangnan Bagai Beljagon DR01 AC0357 All Malpur Parking Jonatlangi Thangnan Bagai Registration kerajaan ko, barangnya kono yang registration counter pasungno paye, normal registration kelainan yang bagi kerajaan hambai.
arok bisik ni ya rowan malai dong pia asal dalem bisik ni nasing lai mani korang oda punggaham good morning kai tor kaham mol brum brum baik hari sendiri lob lainai mu musalai kristorantai sintong lainai abai kena sunggo dia dong paleja janggori kawai sungzo to tong lainai khas rangi kai to long lainai dan pada sung haja musalaya ko terus kang lainai awan bagai norok jes wong kai tong ita wong kai tong ni jaga tong tu pino sung terus kang lainai hari ke sungzo to palo lainai sung basai tongo hai pano sung simi ya norok bai sing bai kena sung long lain zo to palkai hari sung zo to rasa bai nai pujawo hari sung kai to nolok lai nai podre pod tamung ro chubui
tolong jatuh ngobrol bro tadi senhai net sesamung thanglainai teruk hai kol sanglai nunggu tabung nora asui tong putih openi next song kai sungzo tepal basai musanglai next song sanglai tabung asui tong putih asuk tetai ya pangkorong lai sungzo torsa lai na teruk hasil kapal दैज्लां kuat bantor awar hasing kusa sungzo tomano sung jotono koyono sumai bahasa sandi lyrics tabung joto smartphone dongai nonga saksa gilo mungro pon naligasi ama kini semua prepare kayu har sungzo torsa mainai sung sibia noro bai sumbai pantai pakai sayang baik sini. Sayang baik sini, bono kaito cino tak sengai saboto, kadang sengai merabot, mereka dubra. Sayang baik sini, bono kaito cino tak sengai saboto, kadang sengai merabot, mereka dubra. Hasil kabar, Islam kuat. Jota pasang siapa korban? Subraya kaham hamzah naisa. Korban rumah mayang naisa. Usure kusum berita naisa. Korban naisa. Subraya kaham hamzah naisa. Korban rumah mayang naisa. Usure kusum berita naisa. Korban naisa. Hasil kabar. 하슬 카파 Majlis Jota Palbasa yang mana? Jota Palbasa lainnya. Sadung panang sidung, ijas panang sidung. Sembih singli nasing lainnya nih. Kristoni siglarok tongkrong nani. Kai donoti
tong thong lai ni seng lai mani sadopan tung thong wadipan tung thong wadipan watong seng dili phiyo ya hai si seng dili so ta palke masalai dai sini bus kawa yang seng khaini rok tongo noro nasi ki masai mano seng resap lai nai जो तो पांथाई दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम नॉर्नी सर्कल इपुंग रोपन खबजा की मानो दो कोई ऐसा बताऊँ बा नॉर्नी सर्कल फाइबर का नॉर्ते मार्का मसालिका है ना के जो तो सर्कल बुंग खबजा की पान मानो या बाखरो में जाए दुनिया में कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम दुनिया में कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया हाताल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम हाताल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम हाताल में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम हाताल में हालेलुया Hai cho lộc lắc thương. Một rung rung. Tao kì sắp
korma hai kok korma ha obi choro kori thaken hade no musana diba musana ja obi choro no hosting gorganal bai obi choro ka korna isena to tabo karamke doya masimu khoro lai do Gorga thalke kone kone me Gunde raha Yesu ka Gorga thalke kone kone me Gunde raha Yesu ka Inna pyara Yesu ka Name hallelujah Inna pyara Yesu ka Gorga thalke Obi chalo kaman Yeshu Mashiach Yeshu Mashiach Yeshu Mashiach La 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 special हमको फॉलो मा खाइसिनाय नुगियानो नुग्रिर खाजि सुले नुगियानो नुग्रिर खाजि सुले खरानो हिमरिर खाजि सुले खरानो हिमरिर खाजि सुले नुगियानो नुग्रिर खाजि सुले नुगियानो नुग्रिर खाजि सुले खरानो हिमरिर खाजि सुले खरानो हिमरिर खाजि सुले Yeshu Mashiach Devolo, 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 Yeshu Mashiach Devolo, 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 hey, Devolo, Yeshu Mashiach Devolo. Hamyano Hamid Kaji Shule, Hamyano Hamid Kaji Shule, Lasano Mutar Kaji Shule. Hey, hey, Hamyano Hamrid Kaji Sule. Hamyano Hamrid Kaji Sule. Lasarno Mutar Kaji Sule. Lasarno Mutar Kaji Sule. Devolo, 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 Yeshu Mashiach. Sino sumsog ni pior kazi sule. Sino sumsog ni pior
Tisapikazi Sule Pai dia aku langsung lagi nih lek na amai seng last tai tangsar sabai ngai na sungjo terus nyai peito ti sumbel ma bisingo ani fola leng sukha Saklom hatayo, latai saklom hatayo, buka anot lang jadi, ani buka anot lang di, ani buka anot lang di, terus bukan di saklom, nini hamzat maniak baik, nini hamzat wana makamai bisite wana makamai bisite niliko sotruk sidi aroa tonga bucu bugra notlan zadi notlan ani bugra notlan di Ani bugra anot lagi kos bufani saklomo nini hamzat maniapa nini hamzat mania bugra anot lang jadi not lang jadi nono kata nixun sablayo nono kata kablayo sini kata taipidi sini kata taipidi nini aku gotsun kulumo nini aku gotsun kulumo bugra anot langza ani bugra anot langdi ani bugra anot Bufani saklomo Niha Zakmaniya Bugra anot langza di Sampai, zotono Zorano sini pandan itu sama Yafon Jotono phungkaham dibor kaptui phano dibor kasugiako kan bagi hariseng jotono hai jotono phungkaham kaitono belengke hambai tamni bagi hingkai sini langmawo tabu bo hayung sakawo bini bagi sakiri tongani bagi jono tinibo sini rangmar honani nasrani bagi joraka hambai tongani bagi sini kaitono Belakana hambai, tahun ini bagi hingga tini hor thangnayo,
srapcha sekang mukprisa sekang khorbu suk borok chok sung chano yakari thangi dong जों दिनै आइद्रबनो जों खोनाका खरसा सिनि ताखु काइटनो लबै रोजाबनाय गस्पेल रोजाबनाय शिलंआव लांनो जखानाय फियाबा काइटर जनो तागु जरा का हामदै दङ आमबागै काइटनो पुलावनो हामबाय आबनि यागलो सेनि एसएनबीएस यूथ कमिटी रक आनो तिनिनो पान्डा खुलमा पान्डानो दै थारनानि एबाखै कम थिनानि बागै सेप का हामरमानि बागै नरनबो खापंनि पाइप्लाया हामबाय माया फारो at the same time once again I would like to convey our heartfelt gratitude to our resource person who have already come all the way from Boruland. We have been longing to listen God's word from you, sir. We are blessed by your presence in this moment. Once again I thank you, sir. Ang balaka hambay sini SNBA ni sini ESR Khaisokwaja, tai sini secretary sarsong, tai sini pastors, evangelist colleagues, joto choir teams, tai sini yang deacons, women committee, youth committee, joto no one by one, bumung mention klaimangla kana kadi, joto no o sini pungkasang jaro tini o pandawo, o jaro khakaham, tai subrai Jisu Kristus mungbai joto no lamsogo. Hari seng terus cino kurma pandano jorani bisingono seng naik toke thamanya bagai seng saya tok lainnya joran jotoni berkawan seng suri tong lainnya engkau pandano suri mani bising tu sengir nani bagai cini SMBA ni senior pastor Bobo Kharoksa tai cini former secretary sir Reverend Bisu Kumar Deborma sarna angkonya yang dang sasakao phayi surimani bisni kaiton thani yafrei renani bagi angko sarno Bob Paisani ang tai kaisa acknowledge khainani bokha sini TBC ni president sini sar Reverend Kisur Kumar Deborma Bobo rom baithung sokaija sarno ba hambai pulan sini jono logiri tongoni bagi hambai Parisuri nai sing mukum nai. Cini ketang kaito, sengono hambai mea pro subrai. Miani sini program youth fellowship sing sawi. Tai hopung horkolok ma sendom bergei. Tai tiniwo neng jora kaham, sal kaham kunuka. Tai watui panti rokno neng katirui. Bewak nini sing sasa neng senok funuka. Awni bagi sengono lobo tai hambai mea pro subrai. Ojara suriwo subrai sini kulumani panda. Neng puila ni sini payasak neng tuiduldi sini panda tuinai kaito neng cobadi bini bising ti klai puila ni sini payasak je item tongmani klainya tongmani klai manen bagi neng bono use khaidi tezora suri usubrai nini kok sanai speaker hazal mani fainai aba haike no kaito nin thane yaporo neng bini bising ti kok sadi tai cheng dini oro congregation tai sikla panda ba sikla ro tai cheng joto tongnai ro Nini ketang kok kaino kenawi, seng tang sung jarawo, tong sung jarawo, nini nai matuino seng kok kenawi tongnen bagi neng hamari klaidi. Tai suru subrai omai keno, joto program o butang o tongnai sini participant klainai choir team ro. Tai omai keno kaisa neng brok no cubadi. Boromi bising ti klai sini bukhawo, khaksa manen inspire manen bagi neng hamari klaidi. Tai muito mano hosting mo tha tai yakaba songnai subnai, sarai nai kharnai joto samuntanai roknobo. O pandani bising tini ni chungsa sa klai nini mung lobjana ti klai sono loboi oba haikena sini sada north baptist sikla bodol ni bising ti nini mung lobjana ni bagi ning samung tang ti tainan hamari klai nin thani no bebak ya parwo suri ma jisun bapa kai ton tini sano amen sarno belaka hambai phairing ke sing tabo sini taklai bisini amongke phil nisi dok ya pribadi tomuseng sini sadar not baptis sikla bodol ingge belaikano seng tamni sana tabuk sikla pur mani jora hai seng jepro 26 years old sini omor ka hangkai seng sikla pur sama jora hano abahino phil nisi dok ebake 26 ombai ka white phil nisi dok o jora wal sini je kok smile
tongo tai kaisa hingkai जोङो जागावो जे थिं कक बथमा जोङो बनाव पालके हलायना थांलायना जों कस्त खाय जानजा दंमा जागाव जों तै सब पालके गिजा बाजालायना जोङो बनाव पालके हलायना बागै आं होनाय आबनि लगे लगे नरखनि बेबागै जों वाइनि के होनानै चाइटकलायना पहिला आं होनाय आबनि परे नर रिपिट खायदि सेकेन्ड टाइम उनके जबनो एक लगे खाय जोङो बनाव होनानै बागै चाइटकलायना फायदि आंरो आं साकाकान लगे लगे नरक होनलाय जादि सेला सिक्लाराव बाबो तैखे न साक सयदि हुनै हुन्दी ताबुके पालके सेला सिक्लाराव बाबो तैखे न साक सयदि हुनै हुन्दी पालके याको 1 2 3 गो सेला सिक्लाराव बो आबो तैखे न साक सयदि हुनै हुन्दी Kaitoni o elembak ni kok kethani bisintai sama baksa ka hamrik raja situm. Amin. Cenga subai ni. Phadi jeng tabu teruk sini asar semua koine sini koyarok mo koine sini esen beni koyarok mo borok sapmani bisintai. Jeng hiali thuna digi jeng thangai siwana. Kai sini asar semua koine sini esen dia koyarok mo koine yang dos kango phaine norok sapmani bisintai. जों जतनो हियाली थुमलायनाय ताइ अ हियालिनो सुइनाय जिनि सार भाइस प्रेसिडेन्ट दंमोन एसेम्ब्लिनि जिनि सार बरम गोनां बुद्धि देबरमा भाइस प्रेसिडेन्ट एसेम्ब्लिनि दंमोन ब बिनि अनएभयडेबल सार्कामस्टेन्सेस दानाय सिचुएसन फाइमानि बागै ब बिनि आर्जेन्ट सामनो माथांखा फादार हावदा बरजानि खनागा आं बागै अ जागाबो हाय जिनि बरम गोनां सार दिकन Surjo Kumar Deborma cini former president sar bol tongnai baru tiar tongna bagi konya hialino surina ni bagi thumani yagon hading ke jeng tabu hiali thumna dige jeng thanglayana jeng asar songno bo koynai nor tiar khai bebak dige thangni thumani bagi tai sini SND ni koyar team rono koynai rasamung tang sabai ke jono oro jono tuigulani bagi hamba Hari ke jeng jotono taisa basalai pisiwana kai tono ya pharnani bagiba je belai chugya rongni tokha asugui phang tongdi tam khai jeng je manai ro jeng palke basawi kai ton thani jeng khakwar khakupur yakwar be jeng kai ton thani khaidi bargui ya pharlayana kambai Sini asal semua koyung narik nai, sini sar resource person, songi yang kamu pakai nai, norok tumpahnya ni bagi. Hadik sunjo to power supply na program na hambai de. Kodre pot hamari. Senor kasubadisu Semang kamani ko Ini kani hambayo Samung nung kamung bai Nomor desang satu mata Pondre pot amari ba Nung nama ni mani kora Bebak kumon nai ma Borok nama bebak mana Nini aro ni bayo
थाने हामबायरो जामुं नमुंगा न'बार गोसां साथुं वाते पद्रे पद हामारि आनोर खामो थारकनो लामा फेरियै दुखु टेक्ट बिसिं फैसे Nini kani hambayru Jamu kanu Nopar kesang satu wate Podre pod hamari Primani baik kanang Anur kasubana Poda tujuhuni nairobai Hamzat ne anur Nini kani hambayru Jamung nung kanung ba Nopar kesang satu wate Podre pod hamari Bugra nona hambayru Nini ha sopai situ Getal kes namani jara Nai singri sentong layo Nini kani hambayru Jamung numung kanubay Nopar kesang satu wate Podre pod hamari Bugra nona hambayru Podre pod hamari bay Semua dekat sobrai jisu Semang sakang manikau Nini tani hambayru Jamun nung kanubay Nopar kesang satu wate Podre pod hamari bay Phải đi sừng hay rồi sao bên trong lấy nó sừng rồi sắp lấy nó qua tề hay hamari nào Abo no hamzang masma Lomkawi telu kung kapayo Ay kesari hamari Wate hai hamari Wate hai hamari nango Hai ro masini sakao Hai di sung
Butal Heng Kristo Tribai Long Rai Tiru Kung Hatayo Hai Kusari Hamri Wate Hai Hamari Wate Hai Hamari Hai Rok Masini Sangkawo Hai Dizu Hamri Shano Wate Hai Hamri Nango Rohot Diabo Subra Tabuk Kutal Kai Dizuno Nin Kong Bai Sung Sasaklai Wate Hai Hamari Wate Hai Hamari Nango Hai Rok Masini Sangkawo Hai Dizu Hamri Shano Wate Hai Hamri Nango Tini Abo Wasitu Tabuk Kai Dosun Suryo Jishu Honori Mosu Wate Hai Hamari Wate Hai Hamari Nango Hai Rok Masini Sangkawo Hai Dizu Hamri Shano Wate Hai Hamri Nango Abono Hamza Masmai Kosomoi Sini Bekao Mutangnai Sharuk Laimani Wate Hai Hamari Wate Hai Hamri Nango Hai Rok Masini Sangkawo Hai Dizu Hamri Shano Wate Hai Hamari Nango Butal Heng Kristo Tribai Long Rai Tiru Kung Hatayo Hai Di Kusari Hamari Wate Hai Hamari Wate Hai Hamari Nango Hai Rok Masini Sangkawo Hai Dizu Hamri Shano Kebo kabza kita tutong ko sini asar sumai bisingo dari kenahni hak layo mungkin tadi sing sudah bagi tongko aja sok bagi kisah sahabat baiknya hambai oke all jorano sini sar Dikon Surya Kumar Dewarma, former Presiden SNB, Bonang Yaparo, oh Hialino Kaitoni Thani, Surimani Bising Tike, Baru Nani Babe, Hamai. Haidi Chung Kaiton Thani Korok Bom Laimani Bising Tikai, Kaiton Thani Sini Yapar Murokno, Sum Yapar Mani Pasung Thang Laida, Haidi Chung Pal Kes Chung Korok Bom Lainai, Surinai. Sini keplai ke tangkai tor, nana ojra hambai ribu kulpai apa, tam ni hingga pakai tor,
जों borok muni soroni fan bai जों mungsa khlaimaya kaitor mieni smi जों tini jora oma haike naithok ma sal kahamani nono जों loglai manlai no hne जों khau chongai maya phiaba kaitor sin suri mana nang khnamani bagai mieni smi nang jono sal naithok sal kaham rekha bises khle apa kaitor sini Southern North Baptist Association bisingo sini sikla rok ni bisingti khlaiye sini sikla rok ni committee ni bisingti khlai kom thengei जों mieni smi tini jora sini Southern North Baptist sikla bodol ningai o Moro Chaudhry school ground no जों kuthumlai mano kaitor no ham suwa mani bagai mugra kaitor mo haike जों taklai bisio ojorawo sini 26 youth fellowship जों mani tong kaitor nono belakena ham bairo subrai nini suma mani nungsono reklai mani nungsono hamjak mani no जों nono ham bairi kurpaya mugra kaitor nang asu जों no hamjak mani bagai no nini songdari sajda Jisu Kristo namo nang osungsara rohorka mugra kaitor nini asu kotor maya phal mono जों nai nai khangka apa nini thani जों ya phalai mani abo mungsao suna kare phiaba kaitor nung sini Tripura sabo songni bisingo sini Tripura hawo tini mo hai jorawo sini siklarok nono lobby manmani abo beba nini hamari se kaitor जों mo hai khano o jorawo sini siklarok joro tonai jo to nini busarok beba no sini sak mang ning thani ya apa जों o hasaka o tongsak kathang tongsak sini Tripura hawa tai kereng thayo kereng hawa nini kothama kahami bagai saki kaham rimana ni bagai sini oro tongnai jo to sikla rokno sikli rokno tai jo to oro phainai nini besa butir no sakoni na hamari ruklai di jeno जों khoroksa nini kothama kaham hai khai saki thani sukna ni ono hamari khai di aun bagina pakai nini hamari belai khena nango जों nini fan bai khlai ajilai mani nono loblaite nono जों sini je sukmati khlai जों ya khlai man pakai to nono ham bai ro suprayong o ya phone mungni bisingti khlai nini samung teibo tangjatna ni bagai teibo sukna ni bagai nang hamari ro khlai di kai to oro to nai jo to ni thema nang baksa kini hamari jeno sungsaroni mungui जों teibo hi sukna bagai nang hamari khlai di sini saya jo khomaklai kaitor tai tifa nang borni bising tibo nini kokthera nang tingo sunaro nai sing poito klayo sini nang mani nono nang bini bising ti saklai na abun bagi bini sak mangfola sini tifa ni sak mangfola bani tani ya paro panda puila paita oro tonai jo to ni sak mangfola bo ya paro nini bising ti kena sungjano o panda mosok mana ti suba di ne mathanai kotor subrai Jisu Kristo ni mumbai siapa kotor ni thani surisana amen Hambai siapa? Jangan asuk lainnya. Jangan asuk lainnya. Hambai. Kai colok jatuh. Pada zorana seng kisisan ibagai sini SNBS bini secretary borong menang Reverend Partho Saruti Deborma bono ang renai bini mungsa sek announcement ro tongkang kai zorana napanya bagai ang rimu. Puilawo sini kathangkai tono hambai dini sino omai kai salkaham roman bagai tai sing joto palkhe dini sing kai tono phunnan bagai sing phailenangkha taklai sini 26 sini youth fellowship no kai tor hamri khai dongo dini sijora
जों वातै नि बिसिंथिफोराव दिनिओ वातै करिके सिनि काइटर जोंनो जरा गाहाम रोखा आं बगै सिनि गोथां काइटरनो बेलेखिनो हामबाय तामहिके बसनो तुइदुलुइ साबै तमनि बगै आं बारा साखाय दं केसा जे साख्लाय दंमोन साख्लाय थांनाय सिनि program sidon ke saklai rekorana sini kuruma panda sengai tongo ti phangwa to sini ti phang bopi duli tongo tai sin suri thangka helwe khumka kai sini elembok khuk tangai tongko tai sini pal rasa mungo tongo sini musandri khor khumulung dak do SNB choir tai saisung rusumai tongo obisiron mandai SNB choir tai LMO tongo sini sir Reverend Binoy Daimari ES Boru Baptist Convention Assamni tai bini bisingtei jini kaitini ko topiko tongo true leadership tai paithago suri klopnai sini Reverend Chandran Deborma MK BBC engkau mahekino sini tinini program okruma pandangi tongo sini bisingo hai sopaijak hambai kesi yaparana sini jaga tongtino जों केसा जों सिनि मुं हायगाय जों केसा बसालाय सिवानो sini worship जों खोनाबो जों सिनि मुं जों गलायनाय sini bisingo hai sopaijak sini sir EM sini sir Robindra Debroma Education Minister kai bono जों sadarno beti sikla bodoni ngai bono जों yasago tai khakaham tai sibai जों bono जों best tai जों program sheet जों yapai renayam loge ang koinai sini asa sokno hainani bagai bono yaknani bagai ang koinai sini sarno yang besang hainani bagai hambai sini sarno yang besang tadi ang koinai sini asa sokno sini besno kamen bagai जों bes kanipuru जों palke जों yapa khobaya जों हाय जों yapa khobaya palke बेलेगन हामबाय sini sarno sini bisingo phai sokaimani bagai tai जों khana sini worship service sini joto tangsong pal sini worship sokno जों memento runai जों khana sini main sini worship service o tongkho gan bagai ang koinai sini tangsong palokno जों khanao tiaton bagai tai phainani bagai tai जों sini joto youth committee circle ni जों bolnobo amakene जों memento runai amai kai जों tai sini SNBA committee tai sini SNBWS rokno bangkoyo khanao जों tiakai phainani bagai tobang tinio hambai maruo sini bisingo sokaijak sini TBC ni president sini sir asujago jagawo bonobo hambai tai sini bisingo hai sokaijak sini secretary shop sini sarsong tai sini
resource tai sini sar yes song tai sini main sini resource tai oro hai manjak painai sini joto borom gunang ayang tongo sini borom gunang dikon style life dikon ro tai tongo sini TV YF ni sini president tai sini vice president borok tongo tai ang khobor manka sini bisingo sini borok fellowship borok wahai sopaika guys yang borok nobo sing alai kai sing khana di sini main worship service no sing busa resnai ama guys sing sini resnai ngam bagai amno kalibo sini tini wo joto kereng sini mothani tai sini circle ni adong rok ang nuka sini joto circle ni president tai sini vice president secretary tai joto committee tai oro phai manjanai mothani joto sini adong tai adong juk sonok tongo tai joto tini phaine joto diri ko jomno nono khakaham hamjak ma tai sibai yakaro angka hambai o jorano ang haina hai sini ti phamang jora yapre kala Belakang hambai sini SNBS bini barang manang secretary no serai ke bebak no pulang simpai tu zora saklai thumani bagai phading ke sing tabu oros hijak toma hai khlai no sini elemba khuk tang mani yakheba pori mani bekak khana ro semangka machang Korean Deborma executive member Sodono Baptist Sikla Bodol angkonai sini barang menang takuk yang beskango paine elambang ni kok katarno kok tang penya bagai Pulau jatuh nak fung paham, tapi sin kai tanah hambai semua jora pahaman mana bagai, tapi tipe mah hambai anak jora mana bagai. Angja tanenggai elambak kok tangai. First Timothy chapter 4 verse 12. Neng cerai borok kene koraksa bai panosak nayata angjak di tamokhe kok sama bai tomong bai hamjak ma bai poito khlaima bai kathar ke toma bai poito khlainai rokno lama soi phunungnai se engdi elomba kok khuk tama bising tike kai tor joton sako katal ke hamare khaitu amen hain hai ti khana yapar hambai sini borong nang takuk no belai nakung mani kai toni kok no sono pori khnari kalang mani bagai phari tabuk khungka kai seng jorano nanani bagai seng thanai o jorabo sini pal resamung eba ke bodol ke resamung tongo mariui norok jotono tiar tongni ang khaklayo ang awni bagai seng ang kisas koinamo sungo norok sakanu tiar tongke sini jora sepunai phari pulawa ang dingnew jagawo masundei Baptis pastoral circle ni koi bodol rong pal ke resap ni zon hanya ni bagai ang koyo tai abon yang suwo tongo common Baptis pastoral circle norok tiar tongdi habai ojorano sini musam Baptis pastoral circle ni koyer song ojorano resap norong ni pal ke resap ni bagai
itu berlihat siapa kabarnya. Semuanya lama berapa juga. Terus sing hafal dari berapa kabarnya. Saya dari Yusuf Mahmud yang berada di sana. Nama dari kabarnya. Kira-kira seperti Super 7, kira-kira L, 192, kira-kira LU, Super 8, kira-kira K, Super 7, kira-kira L, 2, Super 17, also the Falcon Rubalero, Falcon Hayatlan Hanapatri Hayatlan. Policy number 001-0562. Omar Kunima berada di Dubai dan kita parti developer kita di alam mobil kita developer kita. 0562.
हामबाय सिनि मोसानि खर बाप्टिस्ट पास्टर सार्केलनि कयर सम काइटन लबै खनाथाव खेर साबै थांनि बागै दाबो आं साख्लायजाक दंमाहायनो खबुं बाप्टिस्ट पास्टर सार्केलनि कयर बदल रखनो कयनै बसामा फाय काइटन लबै रसाबनानि बागै ताई बरनि याक समाहाय तियार दंना बागै आं कयनुना रगै तंसबनाय दागदु बाप्टिस्ट पास्टर सार्केल सम नरगो तियार तंसना बागै आव जरावो सिनि खमुलुं बाप्टिस्ट पास्टर सार्केल सम कयजावो नरग yang bersanggo jora tongsani pai nong jora nona punya bagai hamba.
Hambai sini kumulung baptis paswa sarkel ni koer bodong romo kai tono lowik na to toke resawi kelangani bagai. Oke obro ni ya golos ang hai no hai saklajak tongmani dagdu baptis paswa sarkel sono koyo noromo nong ni jorano na pinambangai. Abri ya golo seng kanapinai sini Soronor Baptist Association ni koer bodong rasamai bodong rong disutibo seng kananya. Borno ko koine tiar pong sumani bagi. Tabu ko jorano sini dagdu baptis pastor sarkul ni koer bodong rong ya farjamo kama. Electric department ng kacca yang kan awal itu so Ator ke blank salo.
Belakan hambai Dagdu Baptist Pastoral Circle Choir Group Dogno Kaiton Lobui Knatoto Kere Sabit Kamli Babi Hari Sengtabu Sini SNBA Choir Team Lani Bisingti Hai Ang Koine Borni Jorana Pinar Babi Pal Kere Sambo Tai followed by Borni Yak Chuo Single Saisung Kere Samung Tongpiro Amni Bisingang Sasokui Toninai Tiar Tona Babi Obisoron Baptist Pastoral Circle Mandai Baptist Pastoral Circle Hai SNBA Choir Single Eba Saichu Kere Samung Or Samni Kore Norok Ni Go Haine Norok Tiar Tona Babi Koijo Ojorano Sini Sodono Baptist Association ni sini choir team rokno rejago hambai.
Hambai sini SNB goer bodol rono kena tutup ke kait rono lebih resapi kena reklam hambai hari tabuk seng hai na hai seng sai sung kera samong au seng jora kolok asuk lai topik kisi misa seng kostong pano hari tini salsani bagai seng jotono soleno kutung jorawo kaitor hamari kelayan seng kalogino seng tini salsani bagai kisah solai siwana hari o jorawo sai sung kera satani obi joran baptis pastor sarkel ni jadi samanya angkol jawa nini jorano joratong sani jorana penyani bagai obi joran baptis pastor sarkel apni yak lo tiang tongna bagi koinai mandai baptis pastor sarkel ningai jadi sapnai nobo tiang tongna bagi koi jawa o jorano sini obi joran baptis pastor sarkel ni resapnai no joran sak hamba Sponsor. Sponsor. Ini apa nol lah? Sponsor.
हामबाय बरंनां बुकुकनो जोंनि अफिसरन बाप्टिस्ट पास्टर सार्केलिंगै खानादक रोजाबै गोनां मनि बागै गायदनलहै फारिताबो मानदाय बाप्टिस्ट पास्टर सार्केलिंगै साइसु रोजामनि बागै जे दंनायनो गयजाव हायनो हाय गोसकांव फायनि जराना फायनानि बागै हामबाय आबनि याबलो तिया दंगा बागै कयने जोंनि एसएनबी कयारनो
हामबाय बेलायखे मान्दै बाप्टिस्ट पास्टर सार्केल निंगै सिन बरगनाम बुखु ब काइतन लबे सार्केल आं बागै फारिताबो अजराबो चिनि एसएनबी कोयर टीम रंग आं कोइनाय नरंनि जराना फैनो बागै हायनो हाय आबनि यागलो खायनो जों तिनिनि चिनि नांकुप माने काइतनि को जों खाना नै आसिं नासिंलाय तंमानि मानसिनाय आं बागै फारि जों खालबै जतन सुय माने बिस्ट्रिक्ट जों नासिं तंलायानो अजरानो चिनि एसएनबी नि कोयर निंगै रोजाबनायनो अजरानो या फारि रोजाबो हामबाय 그렇지. Basadi di brataku sisa di harimu menambah sensar pohon tubuhka meterai sasurai Yesus Basadi di brataku sisa di harimu sensar pohon tubuhka meterai sasurai Yesus Dorong ikaw afano kare Susani seleng hatiwun Saitani kuri wotamaniko Sengsara sabsa
बेलायखाना हामबाय सिनि SNB नि कयारनि गै सिनि रोजाबि थांनाय बरं गोनां थाखुनो जों फारि दाबो गायदलि को खोनानानै बुखाक जों थांनाय सियावना अजराव जों साइमानो प्रग्राम सिदा बरजाक दंगो जोंनि बरं गोनां सार हासालनि फायजा खोनपानो जों सालसा नखु खुंसाव दं बुजाक आमाय गायसा सिनि लाइबो मानि मारिबो जों मानिबो दंगो ओंखाय सारिमु तो जों साइमानो रेभरेन्ड बिनय दाइमारि एक्जिक्यूटिव सेक्रेटारि बर' बाप्टिस्ट कन्वेंशन हरि सिंगा बर' टेरिटोरियल काउंसिल ओ ब्रेकेटआव BTR सिजाक आसामनि फाय सफायजाक so now in this precious moment once again I take this opportunity to call upon our respected sir Reverend Binoy Daimari Executive Secretary to come forward and speak the word of God to all of us. Sir, please come and take your time. Pai sing sar pai jani sing basawi bono lamsawai pal baksakai sarno lamsawi sing sini hamjagmano yakhalayano basawani bisintike. Sir. खुलुमबाय गिबिसिन थारावनो इसोरखौ हामबाय होनदों बे समनि थाखाय मानोना इसोरा जोंखौ अनो दिस इज माय डायलेक्ट खुलुमबाय मीन्स नमस्कार खुलुमबाय माने के जतननो खा गाहाम याफोर खुलुममानि गाहाम फुं गाहाम मीन्स फुं गाहाम हमाते also same dialect abo जों there are many similar words between you and me सारा थांगे और गोबां मा सिनि गोरोंनै बर'नि बिसिङाव कक सलाय actually today I am feeling that I am at home आं दिनै सारानि बुजुमखा आंगोबो नगनो कक साइ दं बाहाय मा दंगो I see only dresses difference but all the faces are same Kang chumung dok dal bidal felai jakpana keno bokhang gaisini solai First of all I would like to thank Almighty God Puila nang sini subrayong keblai kai tona hambai renan musunggo respected moderator sini tirini pandane tifang organizer of this conference especially youth president and secretary all pandano kong thengoi nai to lei tui to nai rok all the invited president speakers secretary all the invited speakers tai joto khobok gui tu bujak kok phang rok and general secretary executive secretary of the associations and conventions tai union mane general secretary tayo association ni executive secretary pastors and deacons pastor rock deacon rock and respected our minister of autonomous district council sini bisingo faijak borong genang autonomous district council ni rengbedek ni tang Pang Okra Bono Bahambai ministers on behalf of Boro Baptist Convention Boro Baptist Convention Engoi I extend my heartfelt thanks to all of you Norok job tonoro chung khapang rupayo for inviting me to this conference ano norok boro nungui basar phaimani bagai of course when our brother Reverend Bisu informed me to come here as a speaker Jepuru ano sini Reverend Bisu oro speaker phainani bagai kobokhoro that time I refused him to I will not come to this place ang puila ke bono ang mangla khani ang kok phirawir mani and I told him to search another person ang bono saka alga borok naitu gradi because I don't have any experience
such a big and huge gathering speaking among the people. Tam ni hengala ngai se kono bahai asik kotorma kutum lai ma rogo agi rogo kok satrengya po aboni bagai ang kisa ka kotoroka. Another thing is, this is my first time preaching in English. Tai kaisa tai ba bejo ang kai obono puila ang sayam kok bai kok sawi kai thani kok I preach different languages in our state. Sini hasyo angkang sini mani kok tai on kok bai kok sawo. Because we speak preach in our mother tongue and Assamese language in Assam. Assam angkang sini mani kok buru tai kai Assamese bai kok salai. But never speak in English or preaching. Jeng saya kok English bai ro asal salahnya nanti aku. Only I attend many programs and meetings. Jepro jeng kebang ma meeting ro ko thangbo ba aro soguyo. But this is first time for me, and I am very glad to be here. Hai ba no mun kuila ani saya kok bai kok samai tam kang belai tong thogo no mi bisimang sok bai man. Anyway, thanks goes to our organizer for inviting me to this conference. Hai na hai ang sini tui phang ka ham na ham bai ro no ro conference anong hormani bagai. Today our topic is true leadership. Tini sini kok bothoma ba kok sajaknai kok mangkai And soi tui thengnai rok ni we're going to samong talk about our true leadership. Jeng tini kubui sabo tui phang kaham kok nun salai nai. But I have seen you are fighting against the hot here. Tam kang belai kyo wana makai ro belai satung tung tong bai kya nong ni. And you have been sitting here long time. Noro sa mane guduk mang khasuk ma bo. That's why I'll speak. I'll cut some parts and I'll speak. I will make short. Abani bagai angasuk kok kolok saya boy. Kisah barakhe batong sakai kok sarani wan subnai. We every day we speak. We talk on leadership. Jeng sanatan ke salbrum brum no tui phang rong ni kok no tui kok ma salayo. And there are so many people who wants to become leaders. Tai kaisa ke aro kebang ma borok no tui phang na ni musung jago leader na musung jago. And some people that demands himself that he's a leader of organization. Baksa ke sakbai thang butabi khai sawo ang seo organization leader. Union ni leader ni butabi khayo. Political party ni leader ni sawo. Conventions and associations. Aba ikena conventions tai sini associations rong ni. Many times people make himself leader of the people. Many times people make himself or herself leaders of the people. Aba ikena borok mane wai bai thangno phunugo bono a borok ni leader ni. Even among the Christian, there are people who divide the churches and become the leaders. Even borok mothani tui phang rong ni bisingo motharno sagagai bai thang leader nai batongo. There are some people who wants to become leader and have power, position and money. Bak sakai leader men musung tam bagai hamale rang puisa tai power phunungna ni bagai. But question arises. Kintu orang kaisa sumung kotor asayo. Who is leader? Samo a tui phang kaha. How can a man become a true leader? Bai ke khoroksa boro soi tui phang kaha mangai man. What does Bible say about leadership? Ta Bible lo elam ba tamo sa a kok no tui nai. A leader kaha no tui nai. Hari sengapno kisah pori nai puila pori nai lam rumani Exodus chapter 3 verse 7 to 10 saat di sini yang si dozora puri nai hake subrayong hai hinai saka ang ha ijibo tongnai
ani borok satok jak mana nukha borok ni samo tang runai rok bai satok jak hoi kap lai mano khnaka ang borok ni tektono siwo ang borok no ha Egypt ni borok ni yak ni phiok na bagoi ongkhoroi phaikya taya hani tiklayoi kaham tei kwaro dut tei pia butui dut tei pia butui kosok ja hawo telang nai kana sarok hiti sarok ama sarok pesa sarok hibi sarok tei jebu sarok ni hawo telang nai naidi tabuk Israel borok kablai mani ani kunjuo sokpaikha tai Egypt sarok borok no bahai ke satok pitok khlaikya khlai ang nukha phaidi ang nono pharoni thani rei rohornai nang ani borok Israel rok no hai Egypt ni tiklai ma tubunai again tai kreng sengaja to read Matthew 20 verses 25 to 28. Omoke mathai ko tuma kaham puri ni posisi sini 28 na puri buna. Hake Jisu borok bebak nono bini thani ringgoi hai hani saka. Norok sawi mano bugra rok borok no kok narei tono bokro rok bo abahai no khlayo. Norok ni hingke ahaya norok ni bere kotor ongna sadinai borok bo tairok ni seleng ma khatinai norok ni bere bokrok ongna sadinai borok bo borok ni sajlahai norok ni seleng ma khatinai borok ni sajla buibai naijana nukjana phaya buino se naina nukna phayo hake asuk borok no phiok na bagoi buthar jangna se phayo. Yet Bible says that elambak samani hingkai Christian leadership is not Christian ni tui phangmung kha Christian leadership is not rooted in worldly notions of success. Christian ni tui phangmung kha o sangsani wan sukma haya khaba sangsani tarona haya Such as the love of money or power. Rang puisa na bokol sunani tai power manani abahaya. Jesus himself spoke against this when expressing the importance of serving others. Jisu Kristo a bo baithang no seleni sam tangi phunglang mane sung naiken ubu. Jesus also said, but whenever desires to become great among you, Jisu bo komno oro sawo norni bisungo ke khorok sasuk bo khorok nani musung khai let him be your servant. Bo puila buini seleng se ma angranai. And wherever desire to be first among you, je norni bisungo puila nuk jana musung nai let him be your slave. Bo a borok ni seleng se ma khati granai. Just as the Son of Man did not come to be served, tam ni himba borok ni sajala suda se but to serve. Nuk jana phaya But to serve. Dia ba buino naine ni nuk dani se phayo. And to give his life a ransom for many. Ebong asu borok ni bagoi bo thuinani gosui se phayo. According to Jesus, Jisu Kristo ni lai bumanor chai nai khai. Leaders means we are servant. Leaders mane orthong kha abo sung buini And seleng we are slave. sung buini seleng se. But in reality, Hia bo sung o hayung no nahari nai khai ba basto bo when we become leaders, sung japru leader mo we become superior or superior. sung apru ka buini se kotor noi kung suglai. We become power hunger. Sung belai ke tamuni sanai niji de phang khunu klai yang musung. Money hunger.
rang puisa mo belai ke mokon sing layo But according to Jesus Bible, according to Bible, dia be ele bangun sing nai kai we should slave and we should servant. jeng bui no mon nai sing na nang nai bui ni yakung sunai sing na nang nai When we talk about the leaders, je buru jeng tui phang ni kok sao we come to know that three types of leaders. jeng apuru ke kai tham mong tham leader ni kok na sengoro mutuman One type of leader is kaisa puila ni leader kai who simply watches what is happening. bo ke tamu ngabro nai nai This type of leaders, he never works. ap tui boro ap tui leader kuno dino samung klaya tamu bui khaya mo simi nai somo But he watches what is doing, what others are doing. dia bui tamu khai ba mo simi nai somo nai When problem comes, he or she only see. jebru mungsa se jeng jalung mo apru ke bo biang biang kok sana pun jeng sinai He never does. kintu bo amno kuno dino subai na nai gila He never solve the problems. bo kuno dino tamu ni sanai hamero no sunu ke bo Only he sees. only bini bagi simi bo no Only he watches. only bo nayo This type of leader they don't know what is happening. a boro ke tamu lai tong bui tamu klai tong amu sunu sai mea What is happening in the church? mo thaw tamu ngi tong kham What is happening in the family? lu phung ko tamu lai to What is happening in the youth departments tamu youth department tamu jeng jalung ngi tong kha or among the people? borok ni bisu tamu jeng jalok ke salai This tong type kha of leaders only they want position and authority. a borok hiaba bui se kusugo tong nale musung jagu They don't know what is going on. bui tamu ngi tong amu no bo They Naya. only they sit on the seer and look others. nai simi tong bo hiaba kotor tomoro moro khena We know this type of leader is so not true leaders. amu tui leader no musung kubui ni leader ni manja Third types of leader is mong thamo the leader mane third type of leader kam leader making things happen. borok kai manai no sramai tagai punugo ma sramai sa This type of leaders does not watch but what is happening. This type of leaders does not watch what is happening, abu tui leader kai tamu ngi tong abu naya but he himself does the work. bol bai thang se bini yak bai abu no tagai sramo He also knows what is happening in the churches, bo sai mano mo thaw tamu ngai tong kha in the youth department, youth department tamu ngai tong bo sai mano associations, association tamu ngai tong bo sai mano in the convention. convention tamu ngai tong bo sai mano I think this is the true leaders who makes things happen. ang wan sugo je manai kaham sramnai sabnai bono kubui leader me ang wan sugo If I ask to brothers and sisters, which one you like more? ang norok no tamuk sungkai norok bo leader no hamza ek number the dui number the three number Everyone will answer that the third type of leader is the best. norok apru sarai number 3 third type of leader apru kaham muni norok sarai According to John C. Maxwell, John Maxwell ni mote kai he says that bo hai ni saw a leader is one who knows the way. leader sangkai amon borok je borok bialti himnai Who shows the way. Who shows the way. ebong bo alama no phunugo Who goes the way. abong bo alama tei himai tlangai mano A true leader is kubui leader kai he knows the way. bo lama biang ti thananan siwo He goes. He shows the way. bo lama bu phunugui mano He goes the way. a lama tei bo tlangai bo thangai mano That means abo tamono sarana a leader. kaisa kaham leader kha He also does the task himself. bo bai thano lama hoknai sa kanai ora samnai na je Secondly, dei kaisa wo sung wan suk tai tongo
our former General Secretary of North Bank Baptist Christian Association. Sini North Bank Baptist Association ne Kusam General Secretary. Reverend Pohar Daimari, I think you may know. Pohar Daimari nong bisingo baksa pono sinai tongnai. He says like this. Bo ke ong tu ini saw. A leader is one. Leader ke amon borok koroksa. Who leads the congregation to one place to another place. Bong ka borok no kaisa jaganite kaisa wo sewi telang ithango. According to him, bini mote kai botam sarna. Our duty is leading the people. Sini borok no beng nani lama soyo telang nani thai kahamo telang nani amono leader ni samong ni ko sarna yoro. One place to another. Kaisa jaganite kaisa wo tai kisa kaham jaga thanani. Or one place to our destination. Sini sogina ni jaga wo sogina ni. Father, he says that the main task of the leader is leading his or her congregation. Leaders ni kotor kuk samung no bini borok no thai kahamo telang ithanani. The congregation or association may be small or big, it doesn't matter. Association busuk borok bang aro busuk borok bang aro busuk borok kisa abu ya. But duty of the leader is leading the congregation to the destination. Tamuke soy leader ni samungkai jaga kahamo sini borok no kaigeni abu no soy leader ni samo. Therefore, we can say like this. Abu no sengopti ke mo saimano. A true leader is someone who sees the problem and solve the problems. Kubui leader kaham ke bo jengjal no siwo ebong a jengjal no bo kaham khaine ni abu bo saimano abu no leader. When we talk about leadership, tangai seng tini leadership ni kok salai. We find many characters of the leaders. Seng siwo leaders from ni tomong samung rock. Abu kebang medal bidal tunggu. Out of many points, I discuss with you with few. Kebang mah leaders from ni tomong samung ni bisungan kisah sesekar wisal. Firstly, kisah ni bisungo puila sasak na hengkai. A true leader is a good listener. Puila the leader kaham bohkai kunjo kekrek borok. A true leader is always good listener. Kubui kaham leader nai bo sob somai no bini kunjo no kekrek kunjo buikok tamo sabono kaham ke kenagrao. In the book of Exodus, chapter 18, 13 to 23, it says. Labromani akhro ne 13 to 23. Pero ni simi teiso sawo. Moses listened to his father-in-law's advice. Moses bini pukrani kokno kaham ke kunju kaisa mi kanaka. When Moses brought out the people from the Egypt, Jepro Misor Hane Israel lokno bo leadership wi kariti kayo. He lead the people to promised land. Bo abro a samai tangza kai tor harna mane a hawo a borok no tlangi thangi jongo. That time he faces many problems. A jorabo lamo borok kebang ma jengjal bai kasalai kha. Among the people, they were fighting. Borok ni bisingo borok kok bang layo bong ni bisingo. Among the people, they are gossiping each other. Borok ni bisingo borok kaisa na tai kaisa kok kha besalayo. So Moses seated on the judgment seat chair and judged all the people who came to him with problems. Abro ke Moses salsa jotno nungoi singhasana asukai bo bisar khlaika. He judged from morning to till evening. Phung ni simi salhap ka bisar khaimang ma bisar paya. Therefore Moses was physically and mentally tired. Abro Moses lengjak suka mane sakbel suka bini. Many times maybe he went without food too. Bo mai bo masai angka kebang ma jorano. Maybe because of that Moses was tireless. Tangui male bo mane tired leng suka. So when his father-in-law visited to Moses, Jepur bini bekra bono naine ni thaka. He saw Moses sitting
and judging from morning till evening. Abru bonuka Moses Musamari Punishime Asukai Salhamitamu Putulimaya. Moses' father-in-law, he thought, if it continued, go on, Judina Obahaima was Halbrum Kajan Nakai. what will happen to Moses? Moses Upaitam Nai Pugrawana Zaka. Therefore, Abru Moses' father-in-law advised to Moses Abraham Moses advice Kaika Pukra. to distribute the work among the people. Nang Boron Bishiko Sam Bagirdi Barzardi. As the advice, Dagi Munoknawoy. Moses also selected leaders of thousands, Abraham Hazar Kaisa leader Sonka. leaders of hundreds, Hazar Kaisa leader Kroksa. 100 ni leader Kroksa. leaders of 50s, 50 ni leader Kroksa. and leaders of 10, 10 জন ni bagi Kroksa leader to Sonka. judge the people. Aba ke bapu ke bisar khayen cengka. What about you, my dear brothers and sisters, today? Tini cini bisimo seng baik ke borono tu itulai tong taku. Why do we become leaders? Seng japru leader mo. We never listen to others. Seng kuna tina bunyi ko kenana naya. We are not good listeners. Seng actually cini kunju kugerja. We are not listening to our elders and our people. Sing cini borok okrar ni kok na seng kenaya. We try to do ourselves. Seng je cini siman mo bai mang kelanya nayo. Even sometimes we don't listen to God too. Wai sung suka seng kai jene kok sunu kenaya ngo basorotongo. If so, we can say that he's not good leader. Abu baik seng siwo. Secondly, kaham leader ya. secondly, Second seng wan sok nai. a true leader is a good motivator. True leader, kui leader kaham ka bong ka borok no kok khanari man nai kereng, kok khanari man nai borok. A good leader is not only a good listener, but she is also a good motivator. Bong ka bunyi bekhana basari ni mano. When we read the book of Nehemiah, Nehemiah ni kok na sempori nai kenu ko Nehemiah bisa we ko. find that Nehemiah was one of the good motivator among the leaders. Nehemiah engka koroksa belai ke bunyi kha basari tu man nai borok. When the wall of Jerusalem was destroyed by the enemies, Jepuru Jerusalem ni chok dewal. Nehemiah Bini suturro bai chbai jago. encouraged people and motivated the people to rebuild the wall of Jerusalem. Nehemiah no sungaro no ko bo chok dewal kabai no serampina ni bagai borok no bo kha basar mane. In the book of Nehemiah chapter 2 verses 17 to 19 we find that Nehemiah ni dui ni saat ni noi jora sempori ni ke saimano. Nehemiah motivated his own people to rebuild the wall of Jerusalem. Jerusalem ni chok dewal tisa pina bagai Nehemiah bini borok no kok khanar mane kha basar mane. What about us, dear friends? Seng sini bisingo seng sini kabai no saramna bagai sini kabai kosono maju layan bagai seng kha da basar ima. A true leader is a good motivator. Kuwi na tui phang kaham rong kha belai ke bunyo kha basar ima nai rokse. Many times, instead of motivating others, Seng onek sumai tamuno bunyo kha basar no kare we hurt the people. seng borono kha sesuai. We abuse the people. Seng borono ekdom non layo kha basar ima ya kha sesuai. We misbehave the people Seng apurno seng borono kemau. because we have position, Sini position tongo, because we have money. sini rang tongo. Therefore, we never motivate but hurt people. Apa ni bagi seng berkabai. But Nehemiah was not like this. Ketu Nehemiah aktia. Nehemiah was a good motivator. Bong ka kuwi no borok no kaba sarai man nai borok. So one characteristic of the leader is Seng tabuk sini bisingo, seng boba hai leader, nar sak bai tong seng minai di. he is a good motivator. Bong ka belai ke kaba sarai man nai borok se leader kahap. Fourthly, Side number a true leader is a good communicator. leader kahamun ka, tuipang kahamun ka bong ka borok bai belai ke phat sa ke kerengai mano. A good Christian leaders always communicate with other people.
tui phang kaham bo sob somai na bui bai dati no phat chake kerenglai kethalai mano. He discussed about the issues. Bo je khlai nangmani kok no phat chake salai kerenglai mano. And problems. Jangjal tongmar no phat chake bui no phunugui ri mano. And together try to solve the problem. Apur ke borok pal ke phai kuthumoi a jangjal no sobai ne nayo sramna nayo. He talks with others leaders. Bo bui bai ke kok sabu kok biti nahar bui ni thani bo. He informs about the problems. Bo a jangjal tongmana tui bui no sabu tam ka khainai. And try to solve all the problems. Ebong saichok mung tong bini thani bo bahai ki abono charnai. Sometimes with the leaders, Waisu jeng sakno tui phang hei wan sok bono tam we never communicate with other people. Jeng waisu bono bui bai kok biti jeng nahan laiya. We leaders feel that Jeng tamo ngai nahari abo. I am the boss, therefore no need to communicate with Ang others. si boss, ang tamo bui ni nang tai. Abo ni bagi jeng nahari maya. I will do whatever I like. Ang jem musuk masih khlainai, tamo ni bui ni musuk mani. Oro. No need other people to interfere. Bui ni nang ya, bui ni kok nang ya. Such kind of leader is not called true leaders. Kubui na tui leader ro, choi kaham leader ni jeng maya. Fifthly, Pas number ro. a true leader is also a good team leader. Pas number ro kai kaham leader bo khoroksa team dol bodol ni bahai bo khoroksa kaham tui phang. I think every one of us watches football match. Norok jepro football ni kok no sung sakai. We enjoy by watching the football match. Sung jotno hamjak lai football khela nai pro kai tam lai. And you know many names of the footballers. Norok gobang ma footballer thangnai ro bung mo norok man bai nya. For example, Sana kudina sung nahar kangkai footballer Pele, Maradona, Ronaldo, Messi, and many more players. Abai kita hai mo thang gerang All of them play very well. Borok jotno kaham thungo. Do you know why they play very well? Tangai borok kaham buise kaham thangman borok sai jaman. Because there is a leader among them. Ka tangai malabong bisingo kroksa leader thungo. Who is known as the captain of the team. A leader no hono captain. The captain manages all the team members or players of the team. A team ni jot to borok no thangnai rok no. A captain bo tui tui sabu. He instructs all the players Bo jot to thangnai rok no tango khaya nang sawo. whom to give the ball and how to kick the ball to the goal post. Bo a ball no bahai ke lathi ri ro nai. Bahai ke pass rai kick ri ro nai jotno bo sawa bo. Because he's a team leader. Tangai malabong ka team ni leader. Tui phang. A bo to li tui phang bo. He manages all the team. Bo bahai ke na bo no tui tui sabu. He loves all Bo jotno no hamjak a thangnai rok no. their friends. Ani khaja ni ta. Likewise, No. the true leader also leads his team very well. Kubui no tui phang kaham bam tui no. Bo bini bodol no bini dol no bini team no. Bo bahai ko jotno kobang tui dulu. Who the leaders or the team leader? Leaders sangkasang sini bodol ni bo leaders. He instructs his subordinates. Bo bini lam sidrom ni tui phang rong no phoronggo tui dulu. He manages all the people. Bo jo to borong no nai ko loi mano. If captain is not good, Jodi na captain hamya hangkai tamu. the team will not success. Paigla, a team bunyo paigla, gol rimangla. Instead of kicking the ball to the goal post, Gol lo bol daya kare tamang nai. they will be debated. Borok kasakak lai nyai. Sajung sak bai sak salat lai nyai. If we the leaders are weak, Jeng judi no leaders ro kebel hangkai. not not team leader, Jeng team ni bagai judi no tui phang kaham maya kai. thus
everything herself or himself, bini bagi tamu nai male and others will not helping him, bui bono coba gala bono buya kari nai the leaders will be defeated. Apurka leader mesen jaksinai. Therefore, we should Apuni be bagai a good team leader. jeng jot tonon sabai naikolai kebagai tingnyai abutui borok kaham leader na nangai. If you are true leader, Nang kubi no leader kaham mengkai. you must be a good team leader. Nang team no jotono naikolai team manai abdi borok na nangai. Sixthly, 6 number a good leader is also a humble leader. je tui phang kaham bo koi ne bungu. A leader must be very humble. Leader bo koi ne nangai. Numbers chapter 12:3 says, Kon lekha mungne 3 ni tino tam ni sat 3:12 cho Moses was a humble leader. Moses belai ke koi ne borok ni sawaro. Moses brought out his people from the Egyptians. Jeng saimana Moses bini borok no Egypt phane Misor ni kariti bimane. Lakhs of people followed him. Lakh borok bonor thari himka. One day, Salsata mungkha. when they reached to the Red Sea, Red Sea borok thangi soikya Lohito Sagor ganawo. they saw the big sea. Apur ke borok kotorma tuisilak mukha. Many of you, I think you have seen the Red Sea. Noroni bisimo baksa nukhna Red Sea. When you go to the Holy Land, you will Noroni see. jepro Israel thango Holy Land to apur ke noramun nai man nai. I've also gone 2 times in Holy Land. Ang bo wai ni thang ka Holy Land o Israel. 2 times I have seen Red Sea. Dui bar na Red Sea no nai ka. How much big? Busuk kotorma abo. We don't know how much it is deep. Busuk kuthuk abrok sum saimia asake Broad. kolokma kotorma. The time they reached the Red Sea. Borok jepra ganau soikya. Another side, the Egyptian army, they are sitting there. Tei kaise ketemu borok tui parang maya tui rukungo soikya. Ayang ukulo gri gri phai tongo. Egyptian is ponyoro. The people saw that the Egyptian army are sitting there. Like Egypt ni ponyoro borono buthari khibai na bagri gri phai tongo. That time, people rebuke Moses Apuro Moses no borok saka. and say to Moses, Moses no saka. "Why have you brought us here to kill in the hands of Pharaoh's army?" No, nang basang no. Farasai farane senaro bai buthar na ni bagi o tui rukungo da. Nang sung no kari tu baro ni nei. Moses no borok kul khabini. Even some people wanted to kill Moses. Ebong Moses no baksa bong bisiko buthari khina bo musung nai musung jangnai borok tongo. But Moses humbled himself. He didn't say anything. Moses kun phan salia nila arang tongkha. He became humble Bo belai konyene sakno konyene khlaika. and only he prayed to God. Bo apro kai thono simi surinan chengkha. One day again, Tai salsata mungkha. the Israeli people reached such a place where there was no food at all. Tai kaisa ni kothana ka salsa ni kothana ke emon jaga thangi soi ki Israel ar kun sam groi. There was nothing to eat. Chajane mung samana groi. No vegetables. Mui bhitan thai kitan groi. No meat. Kakai tamoni sare wak bahan chajane ro groi. No water and no food. Even tui nungjak nai bai chajane ro groi. Therefore, people again got angry and scolded Moses Apro ma Moses no joli jagi kulai jau kha kuluka. and tried to kill Moses. Apro Moses no muthana nai khaboro pal pal ka. But Moses became humble Dia ba Moses konyene ketong and prayed to God. kai thono suri ui tongo bo. The Bible tells us Apne bagi alam bak no sabo. that God heard the prayer of Moses Moses isuri mano kai thono khana khane alam and bak. gave food, which is called manna. Apro keno manna ruinai Israel no samu sari mane sumu. And God gave meat to eat. God kai thono samu sabai akhe no rakha. Dear friends, Ani khazani kising song.
when you become leaders, जों जेब्ला दैफां नंगौ instead of become humbleness, जों 거기는 영tam은 we become like tigers. जों एकदम तामनि साराय जों टेंटा सेंगु We do tit for tat. जों बेतामखाय बुआ बदला बुआ आप देखि जों मानसुनि सामुखाय We got angry. जों जलि जागो We complain to God. जों कायखौनो कमप्लेन दङ I'll never do this ministry. आं बाहाया जों तै खायया बर' गानो जाजागिया आमतिरो I'm laboring very hard. I am laboring very hard. आं बेलायखि सामु कष्ट खाय ताङै दङ हायपनो But people are scolding me. बर' गानो हामजागिया आखै ताङलिया People don't know that what I'm doing. आं बर'नि बागै बुसुक सामु कामखायनो आबो बर' सिया And we give up the job. आबोनि बागै अनेक समय जों सामु याखार रिसिनाय सारेन्डार खायसिनाय रिजाइन रिसिनाय आमतिरो जों सावो We never become humble. जों कुनु दिनो कोगिने केकाय सुरि दंगिया But Moses become humble. फियाबो जोंरा मुजेस नुगो बो कोगिने केकाय थानि सुरि दंमने Lastly, not the least, बायथारनि हायबन अबे एकदम चिकन सामतिया leader must be a prayerful life. दैफा ओंनाय बरक बो सुरिनाय बरक ना लांनाय A good leader, he prays every day. दैफा गाहाम सालब्रुम ब्रुम सुरिना बगिया He prays for the people. बो बरकनि बागै सुरिबो He prays for the churches. बो मथारनि बागै सुरिबो He prays for the conventions. बो एसोसिएशन रंनि बागै सुरिबो He prays for the family members. बो नुखुम गाहामनि बागै सुरिबो He is called true leaders. आपनो जों दैफा गाहाम But we see today, जों ताबुक ताबनो हमाले instead of praying, सुरिनानो कारो we watch mobile 3 hours, 4 hours. जों मोबाइल से 3-4 घंटा नायनाय टाइम पास खायो लिडार We watch mobile 4 hours, 6 hours daily. जों 4-5 घंटा मोबाइल थंगो But we never pray 2 minutes. जों 2 मिनिट फानो सुरिमाया We never pray for the churches. जों सामुं सारनाय बागै सुरिमाया We never pray for the churches of association conventions. जों मथा हामनानै बागै एसोसिएशन हामनानै बागै सुरिमाया And we call ourselves, I am a leader. जों साइन साइजों नका सावो आं से दैफा गाहाम I am an executive secretary. आं गे एक्जिक्युटिव सेक्रेटारि नि सावो I am a pastor. आं पास्टर नि सावो I am deacon. आं डिकन नि सावो But true leader is always prays. किन्तु फियाबा दैफा गाहाम बो सुरिमानो सयमै दंगो And true leaders also, he reads the word of God. True leader ko tay kay sa Bible elam bang ni kok no kuk tangay tungo Because God speaks us through Bible. kay thor kok samang kay elam bang ni bisik ti sunu sawo Some things we do wrong. so kaham na hamya We watch mobile 3 hours, 4 hours daily. so ngaba tikino so hay na hay so 3-4 घंटा मोबाइल लायो But we never read the Bible 2 minutes. so Bible kuk tang laya puri laya But we call ourselves a leader. so sat no ke so sawo ang leader nei So our development depends on the true leaders. aboni bagai sini soi tuipa Development of the church, associations, borok kai association motha convention or councils. council convention panande A leader himself does the work. bo abro ki sam khainai bon tuipa We have got that a leader is a good listener. so sini bisu so khana laika tuipa kam ga bo khonjo bugrung bo A leader is humble, bo koyene bo good communicator, bo bui bai phat cha ka krengai manai bo motivator, bo bui na tui tu na kreng kha pasar nai kreng bo good team leader. bo kha do no control khai manai bo So brothers and sisters, aboni bagi kha jane ta bukuro let us be a true leaders, hari chang umui tuipa kaham so that we become a good leader for the churches, aboni bagai associations, sini association hamnai convention councils.
Sini convention council union hamdai. And let us give more time for the churches, Hari sing temo chora. families, Relai no mothar ni bagai. conventions, Convention si bagai chora lain. associations, Association si bagai sak ya pala ina. and let us pray more for the people. Hari sing temo khar ngoi. Sini borok ni bagai studi lain. And let us read Bible more and more. Hari sing gelak bang temo chora kebang rumoi romoi studi. So that we can teach the people. Abu bai sing borok no kaham. Kotoma permi mana. May God bless us abundantly through this short sharing. Oh, isa ko karama bai kai thor. Sini jot ni saka kebang ke hamari klai tu. Let us pray. Hari suri nai. Suri nai. Jom jot ni kisah bahasa lai sin hari. Kethang bai kai thor jom hambai ru. Nini seleng kaham sini Reverend Bino ni bisik dei. Nang sunoni ni kotoma kaham. Tripang kaham bahai keng nang nai. Akok nang sai kana rika. Nara apli bagi jeng hambai ru. Tino orang jeng masuk jagro kok no kenawai. Jeng pun juga kerja ke kos no ke satu ni bising ko kena laikya. Obo hai no erek tang situng apa. Obo sini Southern Baptist Association ni bising ko. Sini SNBS birong ni bising ko. Sini tinang ni sati. Sini tinang ni thongla. Sini siklar ni bising ko. Nini pan kran pan bai no. Nini kok thai ni bising tinang. Samung kotor tang sini apa. Nini thani apa ro. Sini no kumo nang samung tang bai apa. Sini tofa nang samung tang bai de. Sini borok ni bising nang samung tang bai de. Nini kok ketang bai. Sini bosong no. Sini tofa nang songsadi. All siklar nini thani apa ro. Borok sini bobishot ni sati. Borok ni sakawo nang emon hamari de. So jenon wakta sakada krihai. Salsa keseng jeng marani bagai. Sini tofa ni siklar sakawo. Nini hamari tondi. Hai nai hambai ni kokte ni bagai. Obo sini bosong ni sati ngai bahasa situng. Sono katana buka ji sini mo sabani tani sama. Amen. Asuk lain hambai. Thank you, sir, for we must say this is tremendous message, challenging for all of us. You have left. It will remain forevermore among our people, which you left us today. The God's word you have spoken to us. Ang nakarsano nakarjadi pulawo chini kok slainai belai serai ke sini sar Reverend Bisu Kumar Devarma Principal Tripura Theological College ni sini tabung ni Principal bosono serai ke kok boslai khnaraka bo baksa sini Kristen ketal no tong mano bo sini sar Reverend Bisu Kumar Devarma tabuk sini TTC no short form bai sarno belai khna hambai faiding kai sing pai thak bang no phai sok bai kya Pairana ni sekang, kolomna ni sekang hai no hai, kisah misa karja hai rok tongi mano, saklai mu, ojorano hai no hai sini borong kenang sini SNBS ini Secretary Sarno, konya, bo hai ne jorana punya bagai hambai. Thank you sir once again. Hambai sini ti thangno tai belekan hambai sini sarno. Thank you very much our sir for your challenging and spiritual message. It is very helpful for our youth leaders, and may God bless you. Kaliban ka sini mengkoni sani bising tikai belai nakuk bani. Sengongno sini siklarok sini buskang salogo belai kan nakugo. Sengo kokherok no seng tui thanglayana. Ang koinai sini joto sini sikla rokno norok nut narak di belai kan important kokherok sai thangka. Kamo buskang salo seng kai kami samongo seng leader na thanyo belai kan nangkuk nai. Kiasa saklanya bagi ma payment gakai. Sini samung ni bagi na angkia saklai nai tini sejora sini delegate sutel delegate engka
2842 kang wang sugo tai khaklayo jeng khnao ngakai sini 4000 above ngai hang khaklayo gang koinai jeng joto phairo khnao tinio jeng thangai ko sini joto mothani sini poito khaina no jeng tebo sayana jeng tebo phalene jeng khnabo bini bisingti no sini kaitoni kathang pok phairok jeng khnanai kam bagai jeng phai sini motharok no sini special food amno jeng sari lepiana jeng omohigino salai nai tinio jeng tesas mas laika sini counter omohayeng nai ang koinai joto tinor tong tonai rok no sini leaders rok no circle leader rok no ba sini choir leader rok no kesa kaham ke khaina bagai counter 1 o belai borok bangoni bagai aro obistron circle ni joto phaini rok delegates rok tei musandri khor ni circle ni tei je LPC SNBA committee rok SNBWS ni committee rok tei SNBSB rok sasinai tei aro ni je sana kangai rok nakai ayang tolok thansinai amloi ke khaina bi counter 2 ajago ngakai sini Borkathal Baptist Pastoral Circle Khumulung Baptist Pastoral Circle tei sini joto sini ani tangsongpal sini workers rok tei bini family rok sasinai counter number 2 o tei circle ni koi rok sanai sini Borkathal tei Khumulung joto circle ni koya tei sini tinio hai sokoijak sini invitees rok aro sanai counter number 2 counter number 3 o Jamling Baptist Pastoral Circle tei Mandai Baptist Pastoral Circle aro sanai joto phaini rok tei sini SNB ni koya rok aro sanai tei sini circle ni koya Jamling tei Mandai rok sanai aro circle koya tei ajagao no tuima phaika ayango sini Obisron circle ni koya tei Musandri khor Baptist Pastoral Circle ni koya rok aro tongmani borok counter number 3 o sasinai tei counter number 4 ajagao ngakai Dagdu Baptist Pastoral Circle tei Sombongnagar Baptist Pastoral Circle tei Hatal Baptist Pastoral Circle tei joto chini asas rok counter number 4 o sasinai borok counter number 4 o tongmani tei ajagao chini Dagdu Sombongnagar Hatal ni joto koya rok ajagao sasinai gon bagai ang nonokja kaham ke khnainan bagai tei je jaga sajago ajagan thana bagai ang koyo tei sini asas rok kesa lead thaidi kang ke slaija khabla gon bagai saini ang nai amohai kang tebo koinargo je oro phaijak rok norok tini sari jora program rok nai madagi thana bagai koinargo asukno hambai haino hai sini tifangno jora ya parikaram Dalai hambai sini SNBSB secretary no srai ke saklai thongbai phari jeng paithak ni suri mongoro tongo jeng tini no khuluma panda no paithak ni suri mongsurmani bisingke jeng kholab lai sinai ke oro jeng mankha sini Sir Reverend Sondaram Deborma Masandi Khor Baptist Pastoral Circle ang bono koyo yang beskango phaine paithak ni suri mongsurmani bisingke tini no khuluma panda no kholobai nan bagai phari jeng jotono palke basalai siwan hambai o jorano basa sen basalai sinai amang surinai maya ganang kai tu nono khulomai hambai subrai nang sinu palotongoi subrai miani simi nang suno service bar sikla sang osodat not ni borotno nang wathathgai subrai nang suno tu bukha tai tini odi porjaro afani ni silengni bisingti kathang kokri afan suno khnarka te afani khaw songkha nang ni busarno ti phang kaham na bagai nang songkha yang puitu sao an bagai ni kokre bekai sing buskong himanati tinoro jotto tongre nafa nang suno phang kata lekha te mahikna afani ni kokre sing basawai buskong busung thanchake sing ya prikatal shalai ni samono sing khlaimanati kafa nang suno subai tongdi bebak ya faro sing tini okhruman panda paimani yagulo sapung keloga fasini program tonggo je program besang busing himlaena nini songjak nini selengjuk nini selengni bisingti khlai jotto samong nai thop ke mrati aphanan subadi bebak ya faro subrai nang sino jotto program sang khlai tongtiniwo nini phala katha bai khaphanan suno subai tongdi mothangaisia subrai ji suni mumbai aphakai nan surisa amen hambai jotna dipola hambai jotona program oro mathak saka
Kalian. parking kayu telangi semen bagai terjebak. ER01 AC0357 Malpur bahaya parking zona telangi semen bagai terjebak. ER01 AC0357 Malpur parking zona telangi semen bagai terjebak. Registration kerajaan ko, barangnya konon yang registration counter pasungnya payah, normal registration kelainan yang bagai kerja hambai.
जे registration खाने हाने सदस्य नॉन सर्कल वाइज बेसिकली मेरे registration खाने बाकी हाइन हाइन ना सदस्य ER01D TG734 और मार्कुने विभाग लेना सदस्य हाइन हाइन दिन मार्कुनो कुबन थोड़े किसी नारी बनाने बाकी ER01DS 0469 और मार्कुने विभाग लेना वो नरा हाइन हाइन सदस्य दिन मार्कुनो कुबन थोड़े किसी नारी बनाने बाकी हम भाई